मरम चलूद्रबदी सिरब फाव फाजिंदुना थमी हाइबदुनी हिंगलिंगैदा फाबा ngमहौद्रबसु कुकी मिलिटेंट तरा सिरब मतुंगदा करिगिदमक्ता फाजिंदुना थमखिबनो हाइबदु तामिनसी खंगमिनसी अैगी चैनल असिगी वीडियो सिंग येंगलगा कुकी मयाम अमा कमेंट पिरकप थेंगनै नकोइना यामना खंगब तारगदी अै नखोइदा वांग अमा हंगे जिरीबामदा CRPF ना कापतुना हाटख्रब कुकी मिलिटेंट तरा अदु मखोइगी इमुंग मनुंग मपा ममागी ममिंग लोइना पुथोलगा नखोइ हाइबा ngamgadra मकोइ तरा अदु चुचामपुर अमसुंग फेरजोलदगिनी हाइना नखोइना फोंदोकिबा लै मदुना अचुंबा ओइरबदी मकोइ तरागी DNA टेस्ट तौबदा करिगी नखोइना यानिंगदबा उल्ली कुकी मिलिटेंट तरा डिसेंबर 5 दा लेरोन चलगनी पाउजल न्यूज सर्विस दा फोंदोरपगी मतुंगिना नवेंबर 13 दा चिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बोरोबेक्रा सब डिवीजन की मनुंग चनबा जकुरादोर दा रिलीफ कैम्प हांगलिबा पुलिस स्टेशन दा खुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना नोमै कापगी थौदोक्ता हंदुना CRPF ना कापलकपदा लैखिद्रबा कुकी मिलिटेंट तरागी हक्चांग था असिगी मंगागी नुंगथिलदा लैरोन चलगनी लैरोन चनबगी नुमित अदुदा लैखिद्रबा सिंगी मफमदा इकाई खुमनबु उतपा ओइना डिसेंबर 5 दा टोटल शटडाउन लाउथोकले हाइना इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ना थादरोप चेरोल अमन हाइरी चेरोल असिना मखा तारदुना CRPF का खुद थोकनबदा लैखिद्रबा कुकी सिंग अदु DNA टेस्ट तौद्रबदी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पिरोय हाइना सिलचर मेडिकल हॉस्पिटल दा फाजिलगा थमखिबनी ITLF की माइकैदगी लैखिद्रबसिंग अदु चुचामपुर अमदी फेजोलदगी नि हाइख्रबसु मखोगी इमुंग मनुंग पुथोकपा ngamdabana DNA टेस्ट तौबा ngamdana लाखिबनी अदुमकपु असिबा हक्सांगसिंग अदु मतम कुइना सिलचर हॉस्पिटल की मोर्गता थमलकपना मरम ओइरगा खुदोंगचादबा कया मायोकनरकपदगी ITLF की माइकैदगी डिसेंबर 5 दा चुचामपुर की तुइबोंगदा लैरोन चनबगी थौरम पांगथोकनबा थौरांग लौखतखिबनी लैरोन चनबा नुमित अदुदा कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदी मियामना सरुक यादुना साइलेंट रैली अमा चटपगा लोइनना टोटल शटडाउन तौगनी हाइरी लैमखोंगी आर्मी कैम्प चंख्रगा मफम खंगदना मांख्रबा कमल बाबू हौजिक फावबा हिंगलमखिद्रा नत्रगा सिरमलद्रा मसिदी कनामतना पाउखुम पीबा ngamद्रबा वाहंग अमा ओइना अदुमक लेहौरे महाकी लंगला लंजिन खंगफम थोकपा कया अमना खंगदे हाइना चेलबदा हौजिक खोंजंग चंगसिलिबा सिंगी पुकनिंगदा खोइरांग खोइसाउना हनबा असुम असुम हेलकली हयेंदगी लैमखोंग आर्मी पर्सनल सिंगना फाउदो फाउजिन तौरिबा लंबी थिंगजिनबगी खोंजंग चंगसिनगदौरी कंगलैपाकी मैरा न्यूज सर्विस द फोंदोरपगी मतुंगिना लाइस्रम कमल बाबू मांखिबगा मरी लेनना सेमखिबा JAC ना ngasi सु मखा ताना लैमखोंगदा लैरिबा 58 सुबा माउंटेन डिवीजन हेडक्वार्टर की मेन गेट ममांगदा वाकत मिफम चथदुना आर्मीना कैम्प असिदा चंखिबा कमल बाबूबु टेक कायदना पुथोरकनबा दाबी तौरी लोइनना वाकत मिफम असिदा थीबा खंगदना लैरिबा कमल बाबूगी लोइनबी मसामक्सु याउरी लोइनना हयेंदगी हौना लैमखोंग आर्मी की कांगबुना हौजिक हौजिक फाउदो फाउजिन तौदुना चटलिबा लंबी सिंग JAC ना थिंगजिनबगी थबक चतरगनी हाइरी लैमखोंगदा लैरिबा 57 सुबा माउंटेन डिवीजन की आर्मी पर्सनल सिंग ना चतोक चसिन तौरिबा आर्मी कैम्प असिदगी मखान रियांगमई खुल फाउरगा कंगला तोंगबी बाजार रोड की नाकलदा फाउदुना लाक्लगा नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबी तारिबा लंबी की सरुक असि हयेंदगी हौना थिंगजिनबगी खोंजंग चंगसिनगदौरी लंबी थिंगबगी खोंजंग असिदा आर्मी पर्सनल सिंग नतबा अतै मियाम चतोक चसिन तौबददी करिगुंबा मखल अमतगी अपनबा पिरोय JAC ना चंगसिलकदोरिबा खोंजंग असिदा लमदम असिगी प्रजा मियामनसु mateंग पांगबिनबा JAC की माइकैदगी अपील तौरगली अमरोमदा ngasi JAC की कांगबुना ख्वैरंबन कैथेल फंबी इमा सिंगी लुचिंगबसिंगा ख्वैरंबन कैथेल दा लाक्तुना उनख्रे मसिगी ममांगदा ख्वैरंबन कैथेल दा मसिंग यामलबा सिक्योरिटी सिंगना JAC की मियोई सिंग लाक्तुना ख्वैरंबन कैथेल फंबी इमा सिंगा वकत मिफम चथगनी हाइबदगी अकनबा मोंगदा ngak senbagi thabak chathaki JAC ga ख्वैरंबन कैथेल फंबी इमा सिंगी लुचिंगबा सिंगा उनदुना JAC ना तालिबा दाबी मपुंग फाना सौगतकनी लोइनना JAC ना थीबा खंगदना लैरिबा कमल बाबू फंगनबो होनबदा चंगसिलिबा खोंजंग सिंगदा अचौबा थौदांग लौदुना सरुक यागनी हाइना सु फोंदोरखरे हाइरी लैमखोंग आर्मी कैम्प सुजताना मेजर अमद तखतख्रे ngasi लैमखोंगदा लैबा 57 माउंटेन डिवीजन की गेटा नुमित तरुकनी चुपना लमदम असगी मेरा पाइबी सिंगना अहिंग यारेक्तुना लाइस्रम कमल बाबूबु पुथर ओ हाइबा प्रोटेस्ट की सरुक अम ओइना इमागी मैरा की कन्वेनर सुजताना लैमखोंगी आर्मी कैम्प गेट की बेरेक खारिबा मफम अदुदा ड्यूटी ताबा मरीसुबा GR की मेजर अमगा अवाई अकुम तौनदुना आर्मी की माइकैदा बफर जोन लमखै खाइदोकपगी वफम पल्लकपदा सुजताना मई हौना असाउबा उतुना फोंदोखिबदा लैमखोंग असि मणिपुरनी बांग्लादेश म्यांमार लेबाक नत्ते खंगु आर्मी की माइकैदगी ngaiko हाइबो वफम फोंदोरखिबा नुमित तरुकनी सुरे मफम असिदा कमल बाबू थादो उ हाइना प्रोटेस्ट तोरकपा
Nahaksu nupi angang leiribani thokdok asi nangonda thoklabadi kari oigedage haiba wafam phongdokki adubu army gi measure aduna wadi yamna ngangdana Sujata na mangonda pendabagi protest adu tumini yengduna leikhi miyam ngakpa ngamdrabadi CM pham thadoklaga angamba ama pahelasi o Sumati Bala miyam ngakpa ngamdrabadi chief minister pham thadoklaga angamba ama pahelasi angamba leitragana PR laklasanu oida padaba nganglaga miyamda apangba siduna leibiraganu haina coordinating committee on crisis resolution Manipur gi convener o Sumati Bala na paumising da phongdokre irabat babanda paumising ga unabada Sumati Bala na makha takibada haukiba chahi gi me ahumdagi hauliba lan asi farakadra hairaga nomagi fibam luba henjilakle miyamna khamthengna waraba matam asida state siki chief minister na angang macha mana haigedaba wangang laga leiri Modi na Manipur bu yamna lumna lawi hairaga ngasi phawba thokliba wathok asigi midyeng amata changdana leiri micham miyambu kanba haibasi haujiki oina lengak ama leiri banina lengak ki mathawni lengak asida yauriba chief minister sing na thokdang lopam thokpa ngaktani Manipur bu India da tinankiba matam aduda leikiba ngamkhai kanana su thugaiba yaroi leiriba leibak asigi matangda miyamgi wakhalon lawnaba lakliba December 13 da coordinating committee on crisis resolution Manipur na sinduna president rule thamna Manipur da hojik oiriba crisis asi loisenba ngamloi haiba topic ta open debate ama pangthok lagani akuppa marol committee asidagi khangbiba yagani haike hojik aikoi Manipur ga yumlonana leiriba Mizoram hariba state ki maruoiba pham pairiba achauba luchingba kharana Manipur gi irang asida hanjin awapa sadana khut tingjilakpa aikoina takre Manipur gi ningthona su madugi reply piba mayamna tanakhre adubu aikoi Manipur gi asonba phibam sing yenglaga makoina khut tingjilakpani Manipur asi aikoi hojik kannabo honadaba yade aikoina asum sonduna lerabadi makoina khutta natana khongsu ngaksu loinamak tingjilaklagani Manipur gi ngamkai ngakpasi maitei khaktagi thodang nate lamdam asigi yellow phuro pumnamak manaba thodang lominasi tombi Shiv Sena Manipur ki President M Tombina Haikre Manipur ki ngamkai ngakpasi maitai khaktagi thodang nate lamdam asida khundaminari ba yelho phurup khudimak manaba thodang lominaduna chin Kuki Jausingi khuttagi iramdam Manipur si kanminasi Babupara da leiba party asigi office ta pangthokpa party asida nauna changlakpa mioi singbu taramna opagi thauram amaga mari leinana wafam asi phongdokladuna mahakna hai Manipur gi lamkhai asi India government na piba natte Manipur di ning tambalebak amoina lerambadagi kumjan 1948 ta India da tinsin khibani Mizoram gumba atopa state amadagi machet ama faktoklaga sem khiba state natte Manipur gi hojik oiriba tangdu leita dabagi phibam asida Mizoram gi chief minister na khut thingjilagliba ase makhoi gi mathau natte Manipur gi saktam thugaina bohonarliba sapu punumak arembada tagani sahi lisang kaya gi puari lejaraklaba leibak ama muthatna bohonaribasi araiba natte hairibasi Mizoram lengak na khangjinba kanagani Manipur kanba haibasi Manipur da khunda menariba yelho phuruk khudima ki thodangni iramdam asi kannaba arai ba khulai pairaga khul ngakliba sing CBI na fana bohonarlibasi khutabta lepiyu masi poloida afaba oiroi haina mahakna phongdokhi amoromda handak leimakhongda Armyga campus ta sangkiba Kamal Babu kauba simi ama ngasi phawba thiba khangdana leiriba asi Indian Army gi asoibani haina lawi atuba matamda case asiga mari leinana independent judicial inquiry ama taunaba lenga na center da taksin gadabani haina su mahakna makhata na phongdokhi Arambai Tengol na lauriba chaurba thodang sing sakhangba oina maira paibi singna Arambai Tengol gidamak leplakli Arambai Tengol khulngak pa isa sing phaba yaroi lengak na mathok tawdabadagi isa sing thorakpani haina maira paibi singna phongdokli haukiba chahi gi me ahumdagi Kuki Militants singna tampaki maitai singda chatharakliba lan asi Tengnanaba Manipur lengakna matik chaba security thamdabagi mayokta lekai gi khulngaknaba thoklakpa village volunteer force singi matakta National Investigation Agency NIA na case pansinduna phanaba honarliba sikudakta handokadabani haina tampaki tongan ba mafam singda club amadi maira paibi singna wakat mifam famduna yaningdaba phongdokre ngarang amasung ngasi tongan ba mafam singda Arambai Tengol gi luching purel korongan ba kuman phaba yaroi Arambai gi isa singda sirakliba maral sing asi mama oibi singna yaningde khulngakpa village volunteer force sing phaba punba yaroi haina changsin khiba kongjang sing aduda saruk yakiba ima singna Manipur lengak amadi center lengak na thawong asi khudakta handokadabani haina phongdoknaki ngarang numidang maitai community joint coordinating committee kauba waithau kiam sifai
Thaubal Khunaugi Club 19 gi area da leba Maira Paibisingna Thaubal Babu Bazar da Chatuna wakat mifam famki ngasi ayuk Haingang apunba Maira Paibi Loop 15 na Haingang Lai Haraubung da wakat mifam famki Langthabal apunba Maira Paibi Loop nasu Harangoi Thongdagi Kanchipur gi University Gate fawba tongan mafamsing da wakat mifam famduna thawong asi yaning da phongdoki